Tubahaye ikaze mwese muteze amatwi Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN, tubararikira amakuru twabateguriye mu ijoro ryo ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Tudatinze turaza kwibanda imurenge tubabwire matokeo y'ibitero byaje kugabwa mu mihana itandukanye, aho twavuga Rugezi, twavuga Gakenke, twavuga Karingi, twavuga Bidego. Iyo mihana yose niyo yaje gucamo ibitero za coalition leta ya Kinshasa bigambiriye kwica abaturage b'inzirakarengane, bigambiriye gusenya imurenge, ariko amakuru yizewe nuko MDP twigwana yabashije kubisubiza inyuma. Andi makuru n'ubundi bagaruka kwiturika ry'ibisasu byumvikanye mu mujyi wa Bujumbura, ico igisirikare kibivugaho ku nkongi y'umuriro yagaragaye ndetse n'ibisasu byinshi biturika mu kigo ca gisirikare gikomeye cy'i Bujumbura. Ayo niyo makuru twabateguye muri no joro ry'uyu munsi, muze kuba natwe murakoze. Tudatinze amakuru acuka tuyahere imurenge, tubabwire uko byifashe, tubabwire matokeo y'urugamba rwaje kuba uyu munsi bwo coalition leta ya Kinshasa ifatikanyije n'abarundi FDLR baje kugaba ibitero biremereye. Mu gitondo cy'uyu munsi, mu gitondo ca kare mu gihe ca saa 11 nibwo coalition leta ya Kinshasa yaje kugaba ibitero biremereye mu mihana n'abaturage, iyo tumaze kubabwira ya za Karingi, za Gakenke, za Bidego na za Rugezi. Amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'umurenge agaragaza yuko bino bitero byumvikanyemo imbunda ziremereye, amakompara menshi, za 12 za Gateusha, ubwo leta ya Kinshasa yashingaga imbunda ziremereye muri imisozi yose ikikije Minembwe, bakomeza kugenda barasa mu mihana ituwe n'abaturage. Abaturage benshi bava mu byabo bahunga iri turika ry'ibisasu byakomeje kugenda byumvikana mu nkengero za Minembwe, ubwo coalition leta ya Kinshasa yagabaga ibitero muri iyo mihana twamaze kubabwira. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bafatikanyije n'abarundi n'imitwe nyeshamba bakomeje kugenda barasa ibisasu biremereye, bakomeje kugenda bagaba ibitero biremereye, ubwo bakoresheje za drone ariko bakabona ntaco zazigeraho, nubwo zikomeza kugenda zangiza, ariko bamaze kubona yuko drone itafata umuhana, drone itafata akarere. Rero ku munsi wa none bagerageje bakoresheje ibitero byo ku butaka, ariko navyo ntabwo byaje kubagaza ku ntsinzi kuko bateganya yuko bafata Minembwe, bateganya yuko hari ibice byinshi baza kwigarurira byo mu Minembwe, ariko byaje kubapfira ubusa, ntago baje kugera ku migambi bari bateganye. Ku ruhande rwa MDP twigwaneho ikomeza kugenda igwanira abaturage b'umurenge, ikomeza kugenda iba mu ruhande rw'abaturage, n'ubundi yaje kwihagaramo kigabo isubiza inyuma bino bitero byaje bigambiriye kwica abaturage, byaje bigambiriye kumenesha abaturage b'umurenge. Rero muri make nuko ibitero zose byagabwe mu bice bitandukanye byo muri Plateau byose byaje gusubizwa inyuma, tubikesha ubutwari bwa twigwana, tubikesha ubutwari bw'amadubo yasize atojwe n'ubundi n'intwari yacu no kunda Michel Makanika, nkuko umwazi tugwana waturusha bwinshi, ariko hariya ko harakora ukuri. Twigwaneho MDP ko baragwanira ukuri, ko baragwanira abaturage, niyo mpamvu adahema kugenda batsinda urugamba umunsi ku wundi. Rero ngayo nguko nuko bya bitero byose byaje kugabwa, byaje gusubizwa inyuma na MDP twigwaneho ikomeza kugenda iba mu ruhande rw'abaturage. Andi makuru reka tubasimbukire i Bujumbura. I Bujumbura hagaragaye umuriro mwinshi w'inkongi nyinshi, ubwo humvikanyemo n'ibiturika byinshi byaje guteza abaturage ubwo bagenda bahunga bava mu byabo. Imbaga y'abaturage benshi bwakomeza kugenda ihunga bino bisasu biturika muri uyu mujyi wa Bujumbura, bavuga yuko batewe ubwoba n'ibisasu byaturutse ku mpamvu ko batari bamenye neza icyabiteye ndetse ko batazamenya niyo biva bituruka. Rero abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga, abafite amamoto burira amamoto, bafite imodoka burira imodoka, ariko umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yaje kugaragaza yuko bino bisasu byaturikiye mu bigo byinshi bitandukanye bya gisirikare, ko ari umuriro waje kubitera, gusa ntiyadenonse neza ngo abe yagaragaza icyateye uyu muriro cyangwa se intandaro y'uyu muriro. Gusa yavuze yuko ari umuriro waje gufata ibigo bya gisirikare, ariko ntiyavuze neza ngo abe yagaragaza ibyangiritse nk'abantu baje kuhasiga ubuzima cyangwa se ibyaje kwangirikira muri ibyo bigo bya gisirikare. Gusa ku bigaragara n'amaso nuko haje guhiramo imbunde nyinshi. Ibyo ni ibyatangajwe n'igisirikare cy'u Burundi. Gusa hari abavuga yuko hari ingabo z'u Burundi zimwe bari bafite guheza deployment cyangwa se kuzituma kure, rero batabishaka bahitamo guhuza insinga, niwo uyu muriro waje gutwika iyi depo cyangwa se zino za amura z'igisirikare cy'u Burundi, bino bisasu byinshi bikaza guhiramo. Rero ngayo nguko ni amakuru n'abateguye nuko ibyo bisasu igisirikare cy'u Burundi cyemeje yuko ari umuriro waje gufata ibigo bya gisirikare, n'iryo turika ry'ibyo bisasu byaje kumvikana. Rero mwakoze kubana natwe, turabashimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze munogerwe n'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi.